Город Кула od počatku roka vyplatil graždanom 3 milioni dinari za nadopoljnjenje škodi pre tužbi za ukušenje psov blukačoh. Jak vyznačil zamenik predsjedatelja opštini Velibor Milojičić, Kula ma i zoohigijensku službu i azil preco na ulicoh ani njet psoh, ali je to njezo parlo graždanoh, že bi tuželi horod pre nadopoljnjenje. 2014. je bilo 7 miliona, 2015. 16 miliona. Ako ovaj se trend nastavi, to je katastrofa. Pokušavamo sa svim državnim institucijama očigledno da se ovdje radi o jako sumnjivim radnjama i ja nemam problem to da kažem, mi ćemo upreti prsto i mi ćemo ići do najvišeg državnog nivoa, neko na ovo mora da obrati pažnju. Milojičić nahlašil, že podatki ukazuju, že číslo pokusanih osoboh u Kuli rošnje z roka na rok, ta pre toti sudski presudi, horod budze mušic počač porovac okreme na investicijoh i socijalnih davanjoh. I drugi horodi u Vojvodini už rokami imaju problem s nadopoljnjenjom škodi pre tužbi za ukušenja psoh, ali išće nje našli rješenje problema.